Ebijaguzo by'ekiro ky'oburambuzi nibyo kutandika y'enkyakara rwa kabiri obwo barukwetebekanisa zo kujaguza ekiro ky'ebyoburambuzi omunsi yona ekiribaho 27 by'okwezi oku. Meya w'orurembo rwa Hoima Kaboyo nagira ngo nibija kugiraho ebijaguzo birimo kuvuga egaro mu kihanga kya Kibiro orusisira rw'ebyamagara ekiganiro cy'ebyobushubuzi hamwe n'ebindi bijaguzo. Promoting tourism ebyoburambuzi mu city yaitu na bunyoro yona at large. So tuketaka kurora ekyakandi kurora nti our community is decent, economically empowered. Carnival eno yava mu kwogerezeganya kutwalina ne meya mu mwezi gw'omukaaga nga tuli mu communities era mu event gye tuyita yellow care. Twali twogerezeganya ekyo kirowoozo ne kijja ekyokubeera ne carnival tulete businesses ziri mu Hoima tulaga opportunities tusikiringe abantu ba Hoima. Meya Kaboyo yagira ngo ebijaguzo ebi nibija kureetaho empindahinduka mu rurembo rwa Hoima na munongo mu by'obushubuzi. Arohaba events planners bagenda kucheka nambala abantu bakuregisteringira nibasasula kyongo bakwetaga barole nti tent zikwera rundi manvuli yokuleta bilibihya kabibuzoko kurungi kyongo tujja kubaho na training under UNDP yaba street vendors kandi bagaruke babahe abali barungi muno the best babahe free cuts obuli wa smart cities nti buli muntu najja kuba nagetabamu kuranti yeteraniza twa promotinga okukama bwaitu. Omujocherwa mukuru w'ihanga b'orurembo rwa Hoima Donanto Kasigazi nagira ngo ibyo kwerinda nibija kongerwa mamani okwenda kumabona barijo mu kijaguzo eki. Apparatus, I mean the security officers from this great Hoima, and we agreed that we are going to offer very good security for you people to have fun. So there is no need of you people getting worried about the security. Omubinde birakorwa harimo kurambura irindo ry'inyamisho rya Action Falls okumara ibiro 2 aha bwabusha gasha kwamburozi n'wagaba katoto.